Abusian breaking news ekoso ewo election 2024 Ghana na yede ebro chese Ghana ahyehyehye nanso de be encourage obi ase obi anka na koma ento ne yam efise enye de yehu bida enie sebe monimo mpanimfo kora bo bebe senye de kuroba enti bida ne tui yese yato abana to enti ema koma ento yam na currently breaking news free Ghana police service wo eba so match easy officials ne bi omachi baako atese ensema wo ye anase enema wo ye no emfa ne kwanso na ewo Kintampo South constituency denim se Kintampo South ewo eyebunu East region eho polling station ankasa asem no asis eho no ye frɛ no Ampesika Bayere polling station Ampesika Bayere polling station na eho na abrantia ye frɛ no Derry Joseph yabono suspect de suspect no tenten ne tietia nyara se ballot papers no ono no de ono ane pe eti amane broso na ama suspect ya wonso otimete be 15 boom no de ama enipa baako se onye de a onkoto abano na yempese ye bobo political party bi edin for so woni twiase for that TV Ghana de ye nye partisan politics bi ha de asem no kora ne da no na ye de a ebro but ye nyina anim Kintampo South ba bi omto abano ko pen bebre na nim ba bi omto ma ba konto ye obi an follow politics a wa bohu party kura na se wo ti bebre ben de a ama na ye so mo na de adi enkonim na enom na yese ogusu awoya na so obi enya hint no odini mika kobo Ghana police for amane yese abranti ya oto dwumadie sei na oye enti obesere se nka omye do amfo mani anhwe ne kakra na omhwe se de enema besi akọ enti Ghana police for no ebopni no na omhye ase so omye do omye investigation si adi na ho no on se Ghana police na duru se omhye police atale no omhye police atale enti we no si adi ni na de so on se police atale no na bopni ho ayese ode na ni hwehwe ma de na so ye de atoto from na ese onya evidence no se abrante Joseph Derry adia oye eni enti ho na ese o ma ne mpanimfo ebopni no omoye investigation no thoroughly na ese ampa buabono enti samre de currently Ghana election no ho ensensem na no update bia na beto bia no aha na obenyan ese de abrante Joseph Derry de no ho akọ adwama ese mfifiri ete ne papa enti unya subscribe ma for that TV Ghana subscribe fi say aha na ye de election update 2024 ni nyina ebro owo comment bi so na person comment ya comment share video na amansa nyina enya ebi enhwe ye na mas